tuna Gracie Lalthlamuanpuii moi zai dan lo zirang cho cái tiền ông chơi là
siap na Mizoram Children's Talent Show sang som hi panga top 5 tin hi lai khen hi kemi MZI ni isi kompol West Phaileng Branch te chuan thing dum takin kan lawmpui cha khotlang choi moi tu le hmun thato ini hi kan chuang tak sek che ani hi omoi takte zo pa te ni oi kaina na mangzel tu chiring tu sabna ka ni che na sai ro thangi sai ro president nan bun sam sai ro chi te ni MZI ni isi kompol Sani na Gracie Lalthlamuanpuii MZI kompol Phaileng branch member ani na angin helaya top 5 Mizoram Children Talent Show top 5 an khen te hi an lo me lawmpuina kun te mang u ti in he ro man na te an siam hai sani na alo thina turin member te ha thei ang kan bal khom ani ya sani na local te hi chu ti aru kol tak kan nia MZI siat thata ke mang mo purna ni dia mo purna lamam tha kan ni ya chu wang chuan kan lo mai la kan ron thok so le ni ti kha me am siat kan wa ti por kho ma tam tak ron kal po de lama thil har sa te ni ya kan han ngong thui lu tuk lo ko kan ni tin Gracie po amwani